Tala falava o le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ua iai popolenga i leo whaitofa o le kānesa, o nao ni whaasara launga a tangata i te e kulimi e pui mai ai le pao mai le la po o sunscreens. Leo lo o whaasara laua la tau whaasara launga le sao, ma le nau ta inga e mulmuli tae i ai tangata i lunga upenga o fiso ta inga. O lo ova aia i lunga le TikTok ma le Instagram, hata po o videos, o lo fautu aina i tangata i awane i toi whaonga aina sunscreens i le la. O lo o whaasara lauina o kulimi ia e lei, ma e tau fia i benefiti o le pao mai le la. Na lipotia i le checkpoints e whaapea o videos ia, e o atu lava i le afa miliona tangata matamata, ma whaasoa ina ata o na ua talitonu i ai. O lo o fautua ina e le soifua malolo ina tangata ia alo e se mai ma awane i talitonu ina ia ata ma whaamatalanga se. O le tausanga wha le tupe ua tuana i atu, e silia ma le tolu se lau wafe Tala le tupe na wha amatu o atu e le te whatu ora, e whai ai wha alau i loa mo le sosaiete o le kānesa. Ua lipotia e le Apple le si itia o tau o alatu o loa e peo MacBooks, iPads ma tablets, ona o le sau i luma o le poto whaafolingo masini le Artificial Intelligence. O lo ova aia i lunga upenga ta whailangia le Apple si itanga, tolu sfuta la tupe Amerika e tutusa lea ma le pea o le 5 tolu ta la tupe New Zealand, o tau whaopopo inisi o alatu o loa. O se taimi mua le ova aia i le si itia mau lunga o loa i se taimi pupu peitai. O lo whaatu mawina pea tau o alatu iPhones e peo na lipotia. E lua se fulutasi tausanga le matua o se tamaita i Pasifika, na le mawhaio na whaisa na suesuenga i le kānesa o le tau whale po o le manava, peitai, 5 tausanga munmuliane ai whaamaonia i le stage 3 rectal cancer. O se tasi leo whaataita inga o tangata e tuwai o nanga wa ai whaia siaki, pe fiu fo i e whaatali le taimi mo siaki, ai munmuliane whaamaonia le kānesa. E to atolu se lau 5 tolu tangata na whaia i ai suesuenga a le University of Otago, na whaamaonia i le colorectal cancer, ai le i atoa le tai 5 tausanga, na maua e suesuenga, e lata i le tolu se fulu lua pasene o tangata na i se sasi i le whainga o suesuenga, fitu tesi ma le tasi pasene na te ena le whainga, pe le ianga wa afo i moni suesuenga. E o mai le tai au nei ua tele malanga wa alele ua whaalea o ngā ina i Wellingtone o no winga lolo wao le tau i matangi malolosi matimu ngā mamafa. Na lipotia le tele o la au pa u ma le motusia o le tise i vaenga o le atunuu, mai lava i le po na po. E silia ma le se lau 5 kilomita i le itu la le malolosi o matangi i Wellingtone, pe o na lipotia. O lo valo ia le ofiso wa ai tau le whaatitele o matangi malolosi, i le tai au nei whaasolo atu i le afiafiana nei i le lau mua, ma ua lipotia ua iai nisi o a onga ua tapunia i le aso. Ua taofia umawhewa inga wa alele e o ese atu, ma whainga malanga e anga i mai i Wellington i le aso, taofia fo i whewa inga wa a, pei ona lipotia i le letio New Zealand. Ua whaatino i le pulenga nu ua porirua la la tau fuafuanga wha ale tausanga mo le tausanga o lumana i nei, ma ua whaamaoni ai, o le alea i se sitanga o la fonga mo mea tō tino, e lea o fia i le vaipo o non-water rates. O lo o wha au iwi mai lea fuafuanga, au nanga ale pulenga nu umana polo ke tima whaatulanga i fo i le tala whaatatau au tu o le tupe, e totongi na ia vaenga. O le amatanga o le masina nei, na fuafua ina ai le lea i o se sitanga i la fonga e lea o fia i le suava i mo le au fai la fonga o lo o iai nei, i le fuafuanga wha ale tausanga luafelu ono i le luafelu afitu. Ua pa mai le lata i le siitanga e whapasene lea na ulua i fola sia ina, na whaamaonia le lea i o se siitanga i le fono ale pulenga anu i le aso ananafi. O non-water rates o la fonga ia mo meto tino ala au fai la fonga, o lo o whaatupei na inga luenga ese a pulenga anu, e peo awala, baka, faletusi, ma le aonga o le lapisi, e tu ese mai pili o suavai. Ua fola i le national o le afeso soani i ainga e suia la tau pawa i le tise le maua mai le la e ala ini nono ngā tupe e tau ngō fie le pasene tului pe a whailena e toe manu malo i le whainga pālota. Na saunoa le so upo le national mō malo si anga tau i le tise Simeon Brown. E na o le tolu pasene o tangata New Zealand e whaonga aina le a pawa whaatusa i le iwa pasene i le United States ma le tootasi mai le tootolu i Ausitalia.
O se vaitau o loo whiangai pea le lalolangi masuinga o ngaonga ai o le fesosoani i ainga ina ia mawhaiona pūlea le leia la tau pawa ma ole a mawhai ai foiona fesosoani i le tele o ainga ia mawhaiona teule ele tise e tau ngofie pe a oina si itia mawalunga tau ma mawhai foiona mumu ai pea mōli pe a oina motusia le ele tise. E fitu miliona Tala ole a inivesi ele maloa le national pe a whai e tula i mai e lua se furupasene la lato sia i le Home Energy Fund. Ai wha a toa e pule ngā nuu ole a ofia i tutonu, wha a pea ima wha a putu ngā tupe ale la o whai ngā malo la iti. O loo whaata o tolia i le whale mai Bali, se tamatala wau mai porirua, o na ua wha maonia i le ngase o le meningitis ma le limonia a o iai i Bali i la lato ta whaonga malona a inga. E se fulu ono tausanga o Asian Whaipania mai le kolisi o Aotea, na malanga i Bali malona a inga, e wha manatua i le wha se fulu tausanga o lona tina a e mawai i ngase, i se wha matalanga a se sui o lona a inga, e wha pea na wha alongoina e Asian le mai, ina ua umauna ia tau mawhaina se fasipua a ele i vela le lei, ma mawai i le kauma inina yaso muli ane. O loo tālia tonga fitinga o loo whaia i lona whai ai, e whaai titia i le fula o iai lona whai ai, e tusa ai mali poti. Na te i Asian i le aso lulu taimi New Zealand, e tusa ai mali poti la tamai, ai o loo iai pea i le potu tinga aina. Na whaia e le woa lona tina se i tu lau i lungo le Facebook, e sa ili ai se fesosoa ni tupe mo le urunga lii, a o iai i Bali wha pea le toe whai malanga mai. O loo whaia suesuenga whaasanga i le komisina o leo Richard Chambers, o no nisi o whaasea na wha o atu, pe ona whaalawi loa i le leiti o New Zealand, o loo te enai Chambers ia wha matalanga, ai o loo malamalama le Radio New Zealand, o whaasea e winga i le komisina e whaatatau i se tamaitai. Na wheso o tai atu le leiti o New Zealand i leo ma le ofisa o le minista o leo Mark Mitchell, i le vai aso taluai, mo nisi wha matalanga. Sa ta ue le sui komisina o leo Mike Barnett, e wha pea o loo whaia ele IPCA se suesuenga tutu o tasi wha pea leo e winga i whaasea ua wha o atu e malamalama le leiti o New Zealand o se isi vaenga o lea suesuenga na sia tuai nisi o lau whainga ruenga mai le National Integrity Unit i se tasi o whaasea na whaia se tangatai au se tālia. Mai talitonu o ia tu ua inga na tula i mai ini mata upu mai i tausanga o tuanai. Ua whaalile le fia o se whaala putupotonga i Aukilani, ina ua whaamuta la lato laisene na whaangai o iai le maketi i maangele, i le mai ai o le lua se furu iwa tausanga. O le aso tolu se furu o me le aso mulimuli na whaangaluea i nai le maketi i lalo o le Mangere Markets Trust, ina ua tu ina atu ele pule ngā nuu, le laisene 5 tausanga i le 275 Foundation, le ua whaangaluea i nai le maketi i lalo o le lua fitu 5, o le swinga na mafua mai i se whaiunga na whaia ele komiti whaafoe a o tauhu mamangele ina ua whaailoa ni au nanga fau e fia whaangai o ia le maketi i le lua whelua 5. Ele itari le au fono i fesili pe ai sea ua sa ili aini tangata fau e whaangai o ia le maketi. Ua toi whaatafe fo isua vai leanga mai le no fuanga au tu i Moore Point e lata i matawhanga i leitu i Saute o Wellington ne ono ti i munga te tele na a matawhaia leanga luenga mai le valu i le tae awana nafi na pamua tua i le sua vai leanga i le i whaamama aina petu sama le tasi le kilomita i le Tarakena Bay. Sa fautua ina tangata uma ina ia tau mamao e se mai ma le Sami i le vao o Fido Bay ma Breaker Bay mo le isi wha se furu valu i tu la. Na whaailoa talua i nei e tu sama le lua se furu 5 piliona e whaatupei na inga luenga e toi whaalele ai le tūlanga whaale tonu o vai a Wellingtone i le isi tolu se furu tausanga o lumanai. Ina ia mawhai ona le leile sua vai e whaasoa i nātu. Matausi ai le mamao tala whaatai whaapea ma matawhanga. Pei ona whaailoa e le whaala potopotonga fau lea ua tuu i nātu i ai le pūlenga o sua vai o le tiaki wai. I taalonga, o loo whaau wana whaia suinga i le pūlenga o le lakapi New Zealand. O Michael Collins lea sa avea mapou i le awa le Chiefs, ua whiriwhilia e whai ma Chiefs Rugby Officer mo le lakapi New Zealand. E tele tofinga mawalulunga na umia Collins e au fia ile avea mapule sili i le uni lakapi a Taranaki ma le awa le Sifi. O loo ngalue nei i le University Gold Coast i Ausitalia, o loo avea ai mawha atonu mo taalonga. E valu se fululua taalonga na taalo ai mo le awa le Chiefs.
Faatasi ai male avea makapeteni i le isi ta amilosanga na ta alofo i le awa Waikato i le NPC na ta ua i le lakapi New Zealand o Collins o le ata i ta ina ngā luenga faapolo fesa uma a le lakapi New Zealand faapea ta amilosanga o lakapi faaitu malo a to ai malona faatautaia o sootanga mamalilienga o whainga paanga i le vao ta alonga. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.